Ebi n'ebindi bigambirwa aha mukoro gw'okurondana sente z'okwombeka ishomero rya Comprehensive High School Katerera erikushangwa omu district ya Rubirizi. Aha mukoro ogwo omugyenyi mukuru Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda ajwekirwe Honorable Engineer Dr. John Bosco Koi Karisa MP wa Bweju West. Omu butumwa bweye ogwahigira abazaire okukora kyona ekirikubasika okushomesa abaana baabo aha bwanyensya nungi. Kugamba n'abazaire n'abashomesa boona n'okugira ngu omurembe ogu turiyo nituzamu ihanga eri turiyo nituzamu neryo kugira ngu omuntu okozese obwengye obw'omutwe kandi ogaruka okozese n'engaro zaawe okureebuka ngu waagira eki wakora. Omuntu weena kuza kuba kyo mu ihanga eri obwire bw'omu maisho nakuza kuba aine ekintu ekyakukora product yakubaza kutambakira nare aine service special eyakutambakira. Aha mukoro ogwo abeegi borekire omwe aha by'emikono ebibeegire kandi barukora nk'okuteeka za chapati okukanika okwombeka hamwe n'ebindi bingi. Omuntu yaabira yesimba yabashomero bakabatamuha akaruhuko konka hati n'omugaruka rero siwana kakakwira abatezi bakarore mbagira ngu ashomere cyakanga ejo kumanyisa hata abantu betegereze omugasho gw'okushoma. Abazaire mwena hino abana mubahereza omugisha kugira ngo babase kushoma mureke kukwata abazaire abaana mukabiha omu mashomero muruza kubatwara okubashweza okushweza kare iwe nobasa kugira ngu oine nk'ekyobuliga eki wafuna konka nabasa kuzaarira abaizukuru bakuhikire ekizibu so gwenu muhereza abaana omugisha babase kushoma nyensya barigemu abantu b'omutaano. Engineer Dr. John Bosco Karisa MP wa Bweju West aha mukoro gwona ahabwire abazaire okukuza abaana barikumanya buri kimwe nka gumwe aha muringo gw'okubatebeekanisiza nyensya nungi. Mwena abaana bakaterera bashomeza ebintu by'emikono babyine n'amaani na n'ebintu by'okuba innovative nare okuzoora babyine n'amaani. Ninshaba ngu abantu boona na gavumenti ebaase kubahagira kureebuka ngu eri ishomero ryakora emirimo mirungi kandi ryayongera kutendeka abantu. Aha mukoro ogwo Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda Right Honorable Thomas Tayebwa ahireyo sente zirikwingana $5,000,000 kandi abazaire abebembezi n'abatuura beena amatsiko ngu okwongera amaani amashomero nk'eri nigumwe aha muhanda gw'okwongera amaani ihuriro ry'okushomesa abaana b'ihanga. Gashakwa aine shira omu Rubirizi.